Talo fatu le nei tae au. Sua fora tatu oli o Yesu Kiriso. Ilona angalelei. Tatu utua. Tausi a te tatou. Talo fatu. Ile malu. Te mama tina matutua. Nane fo ia. Tatu ainga. Pai ona tatu tapua i fatasi le nei yasu. Ia fsosua ni maile angango le tua. Tai tatou. Tatou tapua inga i le anganga o le oli oli. Ina i tatou tapua i le anganga ma le whamaoni. Amene. Ia le tua le a tatou talo. Lo matu wali. Matu te o mai ma le anganga whaafitai. Whaafitai lo. Ngalue mai tu tonu ia te i matou. A matou wa ai le nava yaso. Fe au mga luenga. O mea sa mātou iai. Whamanatu mai a te mātou lo whamaoni o mātou tau sanga e tele. I lungo le nei whonga ele ele. Whawhitai mo le soifua. Le lei o mnai o mātou te mamati nā mātou tua. Whawhitai fōi. Le mālosi wa e tuui. I urunga li i ma whanau. E ma whai ai. Ona ma avea pia i mātou ma mōli mau. O lo whamaoni. Moli mau o lau whao le tanga Yesu Kiriso. Anganga pa ia ta i mātou. Wa e whaatumu ia te i mātou. Wa e a fio i tutonu ia te i mātou. E peo na fola ina. Mo e wa whaatu atua ia Yesu Kiriso. Whaftai lau tai mai. Ina fo ina mātou au le nei tae au. Wale tai ina o mi inga. Isua fo Kiriso Yesu lo mātou wali. Amen. Good morning, church. Fatalo fatu, liswafaman malo. Malo lava I tatotina, matama matutua, leo sumai le ne tai au. E fa au le tofo talo, fa malo le onsai. Salamo e selau fast fulu male lima a olona fai upu e tolu male fa e sili lava Yehova e tusa ona matuavi ia uia e le mafai ona su e ina lona sili ese e vivi iatu le tasi tupulanga male tasi tupulanga iau ngaluenga la tau te fai loa atu au mea mamana. Amene. O kasi matango fio le tatu atua. Amene. Hamole pe mafaiona tatu la mai. O ai o lo sauni le nei tai au. Sauni ma mosana siva, mosana shafo manaya e ai lo tatu. Amene. Mai upole nei pese o le taile tau ona maua. We are in the time where we should be able to smile. The manwa no le atua. Amen. Tawana maua, tumauleli ile olatanga, sisi lefu amanumalo ilo wanganga. Otaimlene, tawana maua, tumauleli ile olatanga, sisi lefu amanumalo ilo wanganga. Epa ia oe. Tupu ali bia oelo alofa e pa ia oe le alo ole atua tupu ali bia oelo alofa
tale alo le tua mamalu basili sili ese le malo si uma tatino ne per fama tuma le fia male oli o manu malo che riso mai le oti oli tupu oi it's my mama Leona o yutale alo le tua mamalu basili sili ese le malo si uma Tautino ne man fama oni tuma le fia male oli wa manu malo che riso mai le oti pa ia oe le alo oe ole atua tupu ali oli vi ia oe lo alofa pa ia oe le alo oe ole atua tupu ali oli vi ia oe lo alofa pa ia oe le alo oe ole atua tupu ali oli vi ia oe lo alofa vi ia oe lo alofa vi ia oe lo alofa pa ia oe vi ia oe lo alofa Hallelujah. Hallelujah, Lord. Abisa bati. Olo tato tamale ni taya. Hallelujah, Lord. Wo over aya le ali'i. Ilona nofo ali'i. Ofu ilevi inga fa'ane ina hallelujah fafitai tama matu atu yo luma le nitayao with a heart of gratitude, a posture of wanting to worship you. Matote fia vi ia, matote fia vi ia te oe. Awa oe ana mea uma. O oe o le tupu, o oe o le ali'i o ali'i. Oe o le tamā o le fine mo. Matote si atu. Lunga lo suafa, ia maua lunga lava oi. Wa oi o le matua tua sili ese. Matua te whawhetaya lo alofa. E maua lunga lava oi, e ma losi lava oi. O oi o lo matua, olo ma losi. Matua te wala awina lo a nganga pa ia, whatasi mai a hallelujah. Have your way, Holy Spirit. Go before us. Ofu ilevi
Yeah.
leta maimamoe o lau faiva uma batuli vai uma e ifoma vivia se ole tupu so bese mai ai o manu o te alana ina ile tai au se ia o ile po o fama oni o te tau o lau vinga o te tuuina tu e mai loto malo mea kanga o lo malo si o te viai oe e si sia lima ma o pese alleluia e sili o Yesu leta maimamoe o lau faiva uma batuli vai uma e ifoma vivia se ole tupu e si sia lima ma o pese alleluia e sili o Yesu leta maimamoe vivia se ole tupu o laua mi o tonu o te pese aile ua o oli ona olo lele ea umaya te au o te toe avatu malo mea kanga o lo malo si o te viai oe e si sia ulima ma o blesse alleluia e sili o Yesu leta maimamoe o lau faiva uma vai uma e ifoma vivia te ole tupu e si sia ulima ma o pese alleluia e sili o Yesu leta maimamoe o lau faiva uma batuli vai uma e ifoma vivia se ole tupu se pese mai ai o laua mi o tonu o te pese aile ua o oli ona olo lele mea umaya te au o te toi avatu o lo finangalo ia o faia lea e mai loto malo mea kanga o lo malo si o te viai oe e si sia lima ma o pese alleluia e sili o Yesu leta maimamoe
tumalele otele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo, yamawalunga, alanga tumalele otele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo. Yamawalunga, Yamawalunga. Alanga tumale tele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo. Yamawalunga, Yamawalunga. Alanga tumale tele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo. Yamawalunga, Yamawalunga, alanga tumale leotele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo. Yamawalunga, Yamawalunga, alanga tumale leotele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo. Yamawalunga, Yamawalunga, alanga tumale leotele, alanga tumale viinga, alanga tumale manumalo. Yamawalunga, Yamawalunga, we worship you, Lord. We give you glory, Lord. We give you glory, we give you glory, Lord. Esisia ulima, maopese, hallelujah. Sili, sili, oh Yesu, leta maimambo. Low favor, uma, matulivae uma, ifoma vivia, te oele tupu atupu. Esisia ulima, maopese, hallelujah. Sili, sili, oh Yesu, leta maimaboy. Olau faiba uma, matulibai uma, eifoma vivia, te oele tupu atupu. Avelea batu waisa walanga leo tele lava ile atua. Hallelujah. Yatu datu limba. Hallelujah. Sema tua alanga leo tele ina ya. Hey! Bia oe Yesu. Bia oe rupati. Baba nuina. Nene ina. Glory. Maile salamo e tātou te ulu atui le langa o le vi inga tātou te atu ma le whawhitai o le
anganga o le oli. E whaasa le tua na sautanga tailona afio anga ma le anganga whanoa noa. Whaasa le tua na o tile whanaua Arona. Whetu ia Mose ia Arona. Aua lava e te whanoa noa. Lango oe nai te ile mamalu ole. Le afio anga o le tua. Tatou mai bevi. Taimi ole oli. Amene. Le taimi o vi inga. Le taimi o le whawhitai. Ai mai se ata atou ai lalo le whengainga o le alofa tu noa o Yesu Keriso. Tatou te iloa, tatou te whale tonu. Ai le matau tia o le alofa tu noa o Keriso o Yesu. Mangalo ia tatou wangasala. Hallelujah. Hallelujah. Ya ata nei le tangata na yo au tafa. Mai fata alofa ele la usu tatou pese le fa mole ana. Ata mai. Ata mai fa mole James. Se tatou ata nei tai au. Ang le foto a malei fu mai. Ya e tau mo fu me na pi tau sa wa pi la kau. Tatou whamantunga Toi whatalofa atu Ia male mamalu Whai ona Maua loutou Awanoa tatou tapua I le nei tai au Mai se lava I te mamati nā mātutua Ia Whai e ona tatou
mafuta tau mau fo inisi o lo tātou mafuta e inisi malanga mai le Gold Coast ia se mai se pati mo tina malanga mamau mai le Gold Coast ia ai alunga i le Sea Coast Sunshine Coast ia tonu o lo mai mo mai nisi lunga o le tātou live stream mai o le Sunshine Coast ia le tua o le tātou sauni le tātou whamanatunga wala au atu ma le whaaloalo i le au ngā lulue su mai mole fo nei ava noa whawhitai atuai i tina Penelope ma langi ma se foi whetalainga i amalingi ma i lātou o loo teu i aso umai whaiea tātou sauninga ia lunga o le nei stage whawhitai e le tau ngōwhia fo ia nei fungala au whamalo whawhitai mo le ngā lue ma le nau ia mata ngōwhia ia sauninga a le kalesia mene o le whamalosi mo i tātou whamanatunga o le nganga e le o se whanoa noa o le tala le lei o le tala fia ai ma oli ai e peo na haile tala angelu le whanau mai o Yesu o le tala e oli ai la le ta ua a tātou mai lotu po ao tātou whaingatā ma ti ngā ma pua ngā i at malingi alo i mata ai vivi ia i le atua ona le tala o le oli fo i lea a mali liu tangata e whatuatua tātou te whetangisi ai tātou te tali tonu o e o i lātou le mālo ua fola ina e whapenau na tātou o atu i ai amen me lea leina whaasai le tua le whanono le tangata i tu tonu o lona si o manga no le tala le lei mai se ua mai i le e ala mai a Yesu Keriso ma lona ma liu paua le tangata e whanonoa o le tangata lai loa lai anga sala o te whai atu lai a mea le ai loa le tangata ia o lai e sana anga sala ia whato ese atu loa ai aua nei tu o iatu e whato ese to e whato ese lewa whato ese nei a whai mai ia le molimau a le apostolo e whamaoni o ia e whamangalo ia tātou a mi o le tonu malava o le teimea tātou te whaato ese atu ai ma le loto sala mōmoni e le pepelo lava le atua o ia o le atua whamaoni e whamangalo tātou anga sala e ala na sanga tu mau pea e uma foi koe langa e lunga pea o me foi o misa unga ali au uman whamangalo tau sanga lente ai koe langa uma e lunga pea koe misa foi ngei kau sanga eila te fiu e tau langa e lunga i whainga le atua me mai wa umo na ia whaangalo whamangalo ma whaangalo amen lela a tau mafa lau tau whamantunga le nei tai au tau mafa male fia tau mafa male oli ma le anganga whawhetai e ala ono ke riso Yesu lo tātou wali hallelujah e la usu mai le pese ale tātou au su mai tātou pese o le tātou whamanatunga whamole whawhetai an Awa oia e mama
Tato ifo atu mavivi Leta imamoe Ole manu malo Oia ole Toetu Na ia tongi olaina Tato Oia ole ami otonu Siti ale suafa O Yesu awa oia emamalu You alone is worthy to worship and adore the Lamb of God, victorious, our risen Lord. He purchased our redemption, our righteousness is He. Exalt the name of Jesus. He is worthy. Exalt the name. Exalt the name of Jesus. He is worthy. Exalt the name. Exalt the name of Jesus. He is worthy. Siti a elau a retu. Fatino, fatusa o le tino o le tatu wali o Yesu Kiriso. O ia o le tamai mamoe, e le aiso na ila. Tamai mamoe, a mi o tonu e pa ia. Lona tino, o nuti momoia. Ona o i tātou, ina ia ave sa ina a tātou angasana. A maia le lenga o i tātou male atua. Sa le mawhai e le tangata ona sao atu i le atua. Ai ona ua whaatautauina o sawa aina o ia. Matanu mia o mawhai ai ona maua le lenga e le tangata male atua. Tātou whaafetai mo lona tino. O whaitauina whaatasi o ia mai e pango tata. O whaitauina whaatasi o ia mai tātou tangata angasala. Lea tātou te whawhitai ei le tua. Tātou a ai male oli oli male whawhitai. Tau mawha. Atu sau whawhitai le tua. Hallelujah. Whawhitai Yesu. Whawhitai Yesu. Ia elau ipu. O le ipu o le whenga inga fo. O le toto Kiriso Yesu. E le sala. Whamalingi ina. Mo i tātou. Lona winga. E le ngata ua whamangalo ina. A ua vea nei o le whenga inga. O le whenga inga e le o se konkalate. E alu alu umba o le whengainga o lona winga
o vea oe mata li ma fafine o le tua e whaavavau. Vanga nā lava wa e musu. A o le whiangainga le nei. Wa vea i tā ua. O whanau o le tua. Wa ta ua miotonuina fua. E le alu ngata. E tū mau e o i le ola e whaavavau. Le mā losi o le whiangainga le nei. Le whamaoni o le tātua li o Yesu Kiriso. E le mawhai ona ia tulia i tātou. Le tātou atu le salamo ma le anganga whawhetai. O le whiangainga nei. O le whiangainga e o i le whawavau. Whawhetai Kiriso. Whawhetai Yesu. I lou si tai i lou tamā. Na e savali ma le whamaoni. Na e whaia i le nganga i le ngata na e alofa i lou tamā. Ua e alofa i le lalolangi anga sala. Na awana i whano se tas. Ai ala i le whatua tua. Mātou te maua i le ola e whavavau. Awhitai wa mauti noa. So se tasi e whatua tua. Tasi wa ia tā ua o Yesu o le alii ma le whaola. To tono o le neipot putonga. O le tangata o le langi. O ia te ia le ola e whavavau. Whawhetai mo le moni o le whiangainga. E tū mau e le ngata. Ia vi ia oe. Tātou vein. Aleluia. Mātou wa aia e mātou yo mātou o langa e. E le ta whaiona tutu mau taimi uma. Fesuisu ya. Ai le ma whaiona fesuisu ya i lo wolofa. O oe o le standard. O oe o le constant. Keriso. E tu mau. E le ma whaiona li liu. E wa o oe le ma whaiona e pepelo. E te fola fola. Te awina lau upu. E whatau nuu le mea wa e awina iai. Wa e awina mai lau upu ia te i mātou a mātou poto poto e tāpu ai. E le ma whaiona fo i fua. E au noa lo na whatau nuina. E whamanuia lau whanau. Whamanuia a inga. E whamanuia au ngā tupulanga. Whawhetai lo mātou wali. Suafo Yesu ia vi ia. Amene. Amene. Ia mai se pati mo Yesu. Whawhetai mai le tātou team. Tai ana. Mahalo. Whawhetai. Se mai ia se pati mo Dominic. Dominic la. Mai se tātou pati mo le tamale la i titi e le tā mai tātou ting palau. Lord Dominic. Hallelujah. Ia, ia le tua. O tatono la le tele nisi whaamitalanga. O le avatu mu staimi muli muli e tātou folfolanga. Ia, la vatu la isi staimi muli muli tātou folfolanga. A le atu lo le avanone tātou whaalongo. I le upu le tua. Le a folafolaina e ala mai. Na uauna le sunga ia basta. Ta seu ma alii. Ala, o le a molina mai le whiau mo tātou le nei tae au. Ia, a whilo i mai, whiau wha mole mole. Tauna ola langa le tātou te le aipol no whanga le tua amene. E mana ia whasi mera na whaia nei le tāi aole. E whai o le pese e whawhailoa i tātou. Ia lango nei langa ngā fia fia. O kā koe fia fia e whawha o e au meile lotu pia whioti. Tā ua tela le mele ni whai e whai whiau le tāi aole nei. O le si o manga o le atua. O le si o manga fia fia. Le o si o manga whanoa noa. Langal mena ia tauna nofo mauti noa tātou. O le se o manga o lo tātou iai. Leo se o manga na e fuafuaina pa e na e manao iai. O le aso na e whaifo ai i lo loto. O te talia ai Yesu a vea ma alii ma whaola. E le to iai se whaitalia o e filifili. E po le ale si o manga tauna e olai.
Wa e yai le si o manga o le atua. You are now in the kingdom of God. The moment you said yes to Jesus. O mele ta u ai le recognize ta tau o se o manga tau na e yai. E te tau na e fia. Langa le ta tu te la unga ia ma. Ma o ina o le langi o le mea o lo evi inga. Ai a kako mai le lotu se pe sa fai se maliu fa foi o mai tonu ia. Ben kako misa. Ko ki tilo malel fai se au to te fa u mai. Ia sa o le upo te miti fo ia light. Ia ai ta u te ling. Amen. But it's really important that ta fo ia matou. Ile o ina o tatou ia malama le si o manga o le atu. Ai o alta maloa. Na sili o na ia le fa unga the first ever priest. Ile history o le nu o le atua. Ino maliulan fa na ono le ama i le atua. O to lio tama ia na o osi tau langa ele i. Ele te tau ona la faia. Ona pa u mai leo le afi ma feoti ai. Ona fa noa i leo a rona. Ai fa longo le upule le na fa mai fe fiau ta o nei. Na tu la i leo mose ma fa sao. O lo ia te o le fa unga o le mele le tau ai. Ona ma aia se fa noa i o fo linga. O le fa unga na o lo ia te o le tai au le nei le ka le sia. O le mele le ta tau ai ona ia se fa noa ia te oi. E le fa pela o la tatou alo e se mai o le alo ai fa lave. Alo ai lu i tau, alo ai mawhatianga, alo ai ti ngā i o tātou wola i le soifuanga nei. A oe i lo le lei atu tupu mai mena ia te oe. You are in the space of God where joy rules. Amen? E pule tu tasi ele oli le atua. On that note, whaielo u leo masui e se mātou ainga. Mo le atoe whaftai tele le tatou e kalesia mo atou talo. Au whiangai e fwoi mātou nawai aso tua nai. Ia ma toe sauninga o seo mātou tama. Ia po sunga le whawhengai ngā. Ia au tama filo le fua tumane. E whaftai fwoi mo la tau na fua ina ia mea alofa e ala i se leni. Ia ele o ni upu mamala upu ia la whai atu nei. So I don't just say these words. Na e whaai ono le atua. O le mātou te talo i le suafana e whaai ai. Ia whamanuia atu le atua ia tatu. So te le whaai ono maua, mo le ngā luenga lo mā ngā lue. But you gave because of him, and in his name I will bless you. Talo ai na ia. Iai le tamau a inga e tele o le atua le tatou e kalesia ona o lo tau nganga fuhai ma lo tau alofa. Ele nao i maua, wai longa fuisi o tatou e kalesia i whaalalave e mesei maliu ma me uma tatou whianga i. Ia ia whamanuia tele le atua ona o lo tau loto ma lo tau alolofa ia te ia e alai ono tau whatinoina nei vaenga uma. Ia e la whaise tatou talo. Ia ona whaieleo le tātou. Aunga ni tai au le mātou tua o mātou o mailau upu. Le aia se vave ma se poto e ma whai ona au ili ilia lau a fionga mana le mātou tuma. Me le ale no mātou mana mia lau nganga pa ia. Mātou mana mia oe le atua o le anganga o le upu moni. O le anganga o mea moni na e whetalai a fio mai o ia. Na te whamanatu mai a te mātou uma mea na e awa o mai. Le lio mātou wala au lau fio ina ia. Iai oele o ngā te tonu o la mātou talanoanga. Ina ia e whamanatu mai a te mātou mea uma na e awa o ina lau fionga pa ia. Ina ia o mātou whafo ia tu aile vi inga ia te oe o le ta tau i aile vi inga. Ona o lau wafa. Ia. Masalomo nisi o tau la te mai tawina. So se e mai i kure whai lau kala. E opo se te mua mole o tau vai mea te wau la unga se ia whaitanga. Because this is not my thing. Ai e whamai se o tōlua. Te au le lei a pia whai au ia whaitanga. Ia, lea lawa lai ona whai melo ia whaitanga mala u pelau e le taia. Po le mea ai ona ua lofa te le se o tōlua ia whaitanga na whaatau mai mwha putu. Au ke le kai o surua mai le tātou a. Ia ne tautou whapeua, wahalu i tua leo lango whai whiau suru mai lona, ia le whai mai son whai whiau,
Le ole o ke yar me ole se yar me le va ma o ma Jesus. Amen. Ole nei la masina fa pe na e titilo tatu kalenda na fa tulanga ina mo nei masina. Ia o tatu yai nei le mata upu lea. Fa pertania ina fa pe ole building resilience in the community. En so fai tau so se fa Samoa, titilo atu fa Samoa resilience. Ia o Samoa au te le mamla mai le up. Atona mamla mai dad le wingo le upu le mau fetu nai. E ila upu tam fai fa mamla ma toi le wingo le upu le resilience ne mamla mai ta tau le ngana tau tala po le ngana fa fai ngo fie. E fa pe ole o upu ia o lo si o mia le wingo le upu le resilience le ngan Samoa le upu le tau withi ma le ono sai. Ma le fa pale ia ole upu fa ngai e a foi e toi ina ma le au fai upu o le atunu ia mau pe le to vai ia ki lenga le mam lama ta to nga ngana a lona winga pe fa peritani ina meaning to hold fast to patience during hardships o le mela le ko le resilience o lo u mau i lo fa tua ma lo fa la ngolango i te me o so fa ia i o e metinga ia na mai aso tene ia fantasio mato ainga me se o afine e close tele lo na ango ina o maliu a le maliu la na mato o atu e mato asiasi mo le te mi mato te tal no ai a lo mo pelo na manama ona Cecilia tu le o pe au ia i lo na ango wa esa uni e te atu o se langona whaanga e tia ma se langona whaafia ina ia te mātou. Ona o lona mautindonga o lana savalinga. So our uncle has been carrying cancer for over 7 years. Ai le I fiu wai be le I fuli tua I lona au auna. Sei tu lau o le mea na o ia te ia. Na ta oto ma ave se ina umalona lower jaw, malona tang. Imagine, ele te whaina tau tala I le ngangana me whai ona malama le kale sia. I le give up by for 7 years. Ona na ia I loa, o le si o manga le iai o ia, leo se si o manga na ia whirwhili eina. Si o manga le tano e whai whiau, o le si o manga o le fia ma le oli. Regardless, o le ale mea le te ui ai, o le te le si o manga nga tūse le atua, e le I whai e se loto oe po se loto a. O le contract, there is no coming back. Amen. O te mea nai whapea toi, Yesu, yes, I am all yours. There is no return. A one-way ticket out mea. E te whapea toi nei lala le matou ango. O rona wala awina e oti ai mo le li. Le ala le whainga tāo lana savalinga na ui ai. Ai na tā pena le atua. God built resilience in him. Na builda le atua le on site. Builda le atua le tawivi. Ilona malona le iloa. E ei le vaenga o lona savalinga. O le a tofoina I le atua. Lona ono sai. Malona ola tawivi. A tono lo e nofo mai. Ia o lo e ui fo ini nai mea. O lo fo a matana fai e lau fai unga. E moni e o lo soifua le atua. Where are you when I needed you? Ale mena sili na mato fia whaftai ai I lo mato uncle. He has never questioned God even once. Atau tala mai le malamai mato was it too low. He has no tongue, he has no up and lower jaw. He cannot articulate properly. But he never questioned. Na te le fesilingia le pule le tuasa. Langa lewa umana peo le atua le mea le tātou te tala noa ai. O le resilience, o le ono sai, ma le ola tawivi. Ea si whakuskusa lai ni mea o lo tātou, whaima give up ngō fia. E te saula I e whaoksa kala ale e kale sia po sesi, e te ti ngā ia fully mai lo tua. And yet you still have a tongue, and you still have a jaw. But this man never questioned the supremacy of God. Na te le fesilingia, I le pule whaitalia le atua na o ai le aso. Na tua tunga mau le ni poti mai I te mato anti.
Mai na whainga ruanga until the last week na oti ai. Ina ua le mawhai ana to e tango se taa vale ave ma moli ta maiti. O inana whapea mai lo leo le a unofo. Nofo le matanga al vaiaso ai maliu le ona tonu al vaiaso. He has never given up. Because no na iloa lo na oli na ia iloa le lei o le si o manga le lei ai o ia. E leo se si o manga o whanoa noa. E le mawhai le oti na te find the joy that is within him. E le mawhai na ia na whai titi ifo lona oli le atua i le mawhatianga o le tino. Because his pain has not defined who he really is in Christ. To telo tātou ne tātou te mama tua. Ia ole moli mawola na ne e kalesia. To telo te mau maliliu atu no maliliu le cancer. And they profess la tau tino le tau tinonga lava le tasi. O lo wola wa ya keriso le tiofa mai paulo. O le toi ola hau. Ao keriso o ola tonu e te waisa. Langa build mai e le atua. O le mata upula le fia tala no ina. Building resilience in the community. E whaafewhea o le a fo ilona fōlinga mai. O lea mea o le olo on sai. Ma le ola tau wivi. Ma le ola whaapale pale. O mea ia tolu e leo ni mea whaingo fie o na whatau nu. Amene. O le ono sai e leo se mea whaingo fie o na e whatau nu. O le tau wivi e leo se mea whaingo fie o na e whatau nu. Ai mai se lava le ola whaapale pale. E ke fia whaapale pale ai mea uma a te taulo tangata le whaki ngā ia oe. Ia sola lo Yesu. Amene. Le ailo mo se whaapale pale. O mea la ia e tolu. O lo tau mawhai. O na whai ele whasili. E whaafewhea o na build mele te tonu o tangata whatu atua. So how do you build these attributes in yourself? Ina i mawhai na vea oe o le tangata malos. I mawhai na vea oe o le tangata ono sai. E mawhai e foi o na vea oe o le tangata whaapale pale. Amen. Ia mo ka kou e reise, ma sania tātou Samoa, yaso ia, a whaile lotu, ia wata talo i le atua. Le atua fo ai maile on sai. Ia le ngāwe ko kiki a umalo on sai ia toi. Ai o le tala tu spaia o le ono sai o le a. O fua o le ono sai, something plus something equals on sai. Whaafita auli plus whaafita auli equals on sai. O le ala wala au tātou i le atua e maile on sai. A ngā whaafika auli a mea. O na complain le atua. O le anma o le entu tupu whaafita auli a maile atua. Le ua utari atu. You ask for patience. I give you the equations that equals patience. I can complain for it. Amen. E leo ni mea la e whaingo fie. But o traits here le atua e build ale tangata mo aso whaingata. Traits here no matova ai i le soi fua o si o mātou te mā i le sunga le whawhenga inga. Ia. O le anko pe au. A o le ukase na lon whaltua. O le nei tangata e le tātou te iloa lei o te mā ulu a inga. Au te lei mafuta se tangata e le e u mafuta is tangata e lota mawalalo ai. This is one of the person ia o ye te ulu mele o lota mawalalo. E le te ona whaia se mea e ti ngā ai ia le la relationship malon tō lua. Even to the point in a te iroa isa se ia i o lato tai tō lua. E nisi o tātou te mai whapena. O lo whakoe se so o ie lo ko lua e uia o ia se se o ke whakoe se. A se se nga ia e whatu e se. Amen. It's those traits. E loa e lau savalinga. Can I have the key scriptures, please? Hebrews 12, 1-3. Langa le mene tau no tātou i loa e alai o namna o mia ia winga ia o le atua mo winga yo Yesu i toni a te tātou. If I could have that scripture from Mole Multimedia. Hebrews 12. Yeah, therefore, since we are surrounded, o le nei o i tātou whai o ua vangavangaia o le whapotapatonga o e mata mai e whapea o na tō tele. Therefore, since we are surrounded by such a great crowd of witness, langa o le mea tātou e le ola tātou le pongsa. O le ua tātou o maile e ka le sio talia Yesu o lo o iai tangata o lo o moli mawina mai pe whape ilo savalinga, pe whape ilo soifua,
pe whape ilo o langa. Hallelujah, hallelujah, I al waku loi o ai kata ka ngaka lau ka vale ala kata se oka. Pe whele alwa speaking tongues whafua se, E whiu e whaku ia ka kaukala i nganga se le kaukala, a nganga kipia ka ngaka lau ka vale, ka ia awa oso kaukala i nganga se. What is that? O loo iai tangata o loo mata mai according ile scripture, according le o ongal tu spai al tusia e Peru. O loo iai la tau o loo mata mai. The world is watching us. E keu ala le behavior tātou, ma le attitude pa mai I le kalesia lang o le ied whaiwhiau. Ia e whafok loi o le. Ese leo langa le songa fua I le sto nai. Ese leo langa le saa. Amen. And e leo se mea fole whapea e sao mai ese tasi, o foi ai e tia. E ei taimi o te overstep tai e mea sa tauna o whai. E foi taimi whai unga. O te toi whato ese I le lii, ina wo realizing this is not the will of God. O lona winga le ise so tātou e sao mai e le vaenga lea. Ai tā ua lau I loa, o lau wola ia keriso, it is a public life. E leo se mea te tau ona nā tia, e leo se mea te tau ona kerisiano na o lea sa, o na loo iei e, o loo mata mai. E whawhewhia lau na build mea ia, e whawhewhia na build le malosi e te oe. Te melaka ko scripture whamon mole Salamo iwa sumata Psalms 91. Ia o lau tūla na o tātou launga. Ia e pupu o tātou launga la tolu ani manatu e whia tala noa ina le nei tai au. Ia ai tūla ina manatu. A whapopola ia manatu na e tolu. Ia I tūla male. Ia tolu sfuse e kone. Amen. O te pole ke laku ala ele I mūlau lau roastla langa kau. O le salamo mua, salamo iwa suma lima, a le whai upu mua sei, o lima e whapea, o le salamo e masani hei tātou, tō telo I tātou. O le nofo I le mea lilo o iai le sili ese, e mau o ia I le paolo o le ona le malosi I malama. O te whapea atu ia Jehova, o lo malu o ia malo olo, o lo atua o te whatu atua ia te ia. Wa o ia na te lawe ina oe I le mailei ale whai manu. Ma le wha mai e oti ai. E ufi ifo foi o ia te oe I ona apa au. E te sulu whai foi I lalo ona apa au. E whai alona wha maoni ma tali pupuni. Ia ma mea e pui nai oe. E te le matau. E te le fefe. I mea matau tia I le pō. Ma le whana e lele mai I le au. O lau tūla o tātou launga nei tai au. Dwelling in God's protection. O le malu I au le atua. O le manatu mua. O le nofoanga o le puipuinga. What is your place of protection? O le manatu mua o le whai upu mua e whapeutani in whabea. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. E tā ua no foanga e te no foai, amene. E se selo, it's not that sort of thing, Johnny, on the spot. E se selo no foanga e te no foai. E fua mai fo ilo walanga mea e ala I no foanga. So your dwelling place is very important to your growth in Christ. O low association matangata ele me faina fua I lo langa. E fua mai fua le association na. Lai fa mai ya Paulo ya Korinito. Mai e fai tete I la tau o e te mafuta ye. Langa ma faina impact ai lo langa. La fa nau e masani no fai atu ye. Ya so yo a onga. E o mai fa mai o ta se palau vale o tamaiti. Okay, encourage, make a difference. Let them know who you are in Christ. Langa te taunga I loa e tangata o lai mata mai. O oe o lea whawhine malatali o lea tua. Not just on Sunday, but also umma o lau savalinga maleli. O lea le tā ua o le tātou kerisiano na lea so sa.
a lae whioti mga lala tangata I whawhoti o lātou te lei loa le whaotanga Keriso Iesu. Amen. O lau walawina nā ma lau walawina. A tā ua le mea te nofo ai. He who dwells in the secret place. O le ale nofanga lilo of the Most High God. O le nofanga e belong I le atua. Nofanga le tano ele I le tātou te mawhai whiau. O le nofanga le oli oli. The place that you did not choose. O la surrounding na whau ele atua mo I lātou uma o e mata tau mo ia. O la mena laina whai ele atua le si o manga lea. Shall abide under the shadow of the Almighty. E malu pui pui ai. Lātou uma o e sulu whai I le mea lilo o iai le sili sili esa. Amen. O le ki la o le nofoanga le o le pui puinga. O le upertania o le dwell. O lau nofo. E leo se mea whainga le wha part time. Ai fia eva, eva pe mai Yesu le lau ka eva ka whao ni yaso. Te uma foi leva yaso yo no ko waku foi la ia le. It's not a place to visit. O le no whanga ai alu I lau whale. E te le alu ngai whapela le lau te asiasi I lau whale. O lau whale. E te alu e te nofo I lau whale. O le winga na o le upua le whaisalamo le tae o le nei. O le nofoanga o le mea lilo po le paia o le atua. Make it your dwelling place. You live there. You are not a visitor. Or a bystander. E ke maka I tangata le whamanuia o no lai o. E no nofo le mea o le paia o le atua. E tā ua tele le nofoanga e te nofo ai. Tā ua le nofoanga o te nofo ai. E se sel o le nofoanga e te nofo ai. Se sel nofoanga o te nofo ai. E fiu le whai whiaua mo ka kau poe a mea ka kau e whai. Amen. E tā ua tele, the secret place, o le wing o le secret place is a life of prayer. Amen. Langa e tele alu I le atua I sesi la asanga, I sesi awala. E te alu I le atua, e te lua tala noa e ala I lau te talo. O leo langa te talo la. O leo o ina ai e le whai salamo. O le nofoanga o le mea lilo, o le nofoanga o le sa ili ai tā vita te me uma. Mantuan whapea tala tā vita. Ai ave ese ale atua nisi mea uma. Ave ese. Ai awani ave se ina lua nganga mai atea. God, you can take anything and everything, but please do not take thy spirit away from me. O le ana mafuanga. Na I loa le tā vita a sa o le mea nofo ai. Na te maua le nganga o le atua, then he gains everything. O le alalo na maua le lalolangi mea uma e ale aile nganga o le atua, he's nothing. O le ata fo nao oe ma. Mena e alaina tā ua, le wha vai o lo tātou o langa. E tupu lo tātou o langa ma le malosi. Ino I te taimi au te lei ma malama I winga upu ia Paulo. E leo toi ola au au ke riso o tonu o ola tonu e tiau. O le ola fo I ola o ola ina. O te ola lava I lena fo ina mailo na soe fua. Mo au mai oti mo. I never understood that before until I start visiting and dwelling in that secret place. Ina wa matalo na ufa masani. O te tatalo ma fai taimi mo le lii. I le vao ia mao. O ifto amata na wha mamalama mai langa pa ia. Le wingo le upu le le o toi ola ha. A o ke riso o ola toni e tea. O le ola fo I o ola I nei. O te ola lava mo ia o le na alofa. Mua ia alofa mai a tea. Te ela se tasio whaia o ngā sa. Na vasili ilana vsenga. Sili lai tamaiti la iti tamaiti I whātul whaia o ngā sa. O whele no whoanga. E sili ona e lata hai I le atua. Pea e whia mafuta e te. Ia tō tele tamaiti tala mai. O te alu lotu le sa, which is good. E te saule lotu le sa e encourage ai. I lau mawhitanga. Ma le tino ke riso. Ia whamai e ista maiti. O le taimi o le o ngā sa, it is good also. Pai o ina I le whaavai o sa vali o tamaiti. I o lato loa o Yesu lo lato li whaola. Ia whamai isi pe a whai, ia grow groups, po connect groups, ia po cell groups. O le alawa to inga tau o te whai ngoa ai. And it's good because it's also encouraged. E o ina I le soifua tup wai.
I tell him, he always sits at the corner, very quiet. Because he was looking for something else, and none of the other students got it right. A very quiet boy sitting at the corner. When the family teach, lo sungat faya onga. Ole no foanga o te lata I le atua. I taimi umba. Pea o mafuta I le li'i. O utu divai. The place that I feel so comfortable in getting closer to God day by day are my knees. O utu divai. He who dwells in the secret place. I fai tau le talo ana tusi le salamo. O taimi ye alanga I ta vita le puipuinga le atua. O na lo iai ni me o lo oso faia o ia. O lo iai le fili o lo tau lama lama mai a te ia. Na whamai e lantala I le salamo e tolu. Mai e uina pa u le tuta matau ma le tuta wanga vale. O te tu mau pea ona oi. Though that people are dropping from left, right and center, I will remain steadfast because of you. If I remain steadfast, can you say that I will? Then you say that I will remain steadfast because somebody is trying to take my life. Or a secret place, he gets closer to God on his knees. E lata o ia I le atua iona tui vai. O whatu lele, whawhena o whamalama nei. Ina I mamalama tangata o I e mamalama le kalesia o I le fausia ai ia le ola ono sai, ma le ola tau wivi, ma le ola whapalipale. E na mai le atua ia te au le ato le whale Samoa. Te mai la tatu o whale Samoa li. Whamon mole multimedia. O le ata lata le illustration le. I le nei tai au. Mo tātou e mamlama I le whaingo whale Samoa mao ioi. O to tono ia pou ia le whaingo le pou tū. Le tā ua o le whale wha utupoto. O le lalanga ina o le whale lea. E matua mauwaa ma. Na whau whapitoa e talia wha. So the construction of a true Samoan house was built for bad weathers. O le ala le maa losi o matangi, o vai pau ia tolu lo ngā tonu, ia lau whai ngoa tangata Samoa. Te masalo na whau e tangata Samoa, tangata na te sai ningar whale ia. Sa whesosoani ia ile atua le wha malamlama ina le whaunga le whale. Le lope na malamlama le te maaloa, le salamo e iwa sfumaltasi, na whau le whale the way it is. Mai o le pou le tūtauanga wale o le tautua o le alofa ma le whaaloalo. I told you why 3 and not 4, not 2. O le mako whale Samoa kasi le pou ku, langa le kiki. A le whale le tolu. O poula, o le purpose o poula, na te houdinga le whale atoa, I lona malosi o te tauna iai, o le ale malosi o le whae lulu, e le tai taimalu e luele. O I lātou umalai lalo le wha malmalunga o le whale lea, e sefe ma malu puipuia I taimi o a wha. Whamai tā vita, o ai le e nofo I le mea lilo o iai, le sili ese, e malutia o ia ia au, o le au le malosi umalawa. O le ala wha tō e angi mai, I taimi o Samoa. Na la vea le matou whal Samoa, kasi il paulo natson. Na la vea ia valelia, to la vea ia ofa. E to ulu uma whalo le matou pito nuu, a e kū al matou whale. O le whale na whau e tali e wha. O whale na whau a wā taimi leanga. O matou a inga uma sai lalo, o le ngā tono le matou aiva yusu. E ile whale te lea, masalo nisi o tau masani malanga Samoa. Te lea le whale Samoa na iei. So se wha e tumu le matou nuu e suru whai le whale lea. Ai se langa la tau te loa e malu puipuia.
E malu pui puia I lalo I fole fale. If you are outside, e ke la vea le fa. For as long as you're inside the confinement of the house, e sefe fo I malu pui puia oi. For as long as you're under the protection of God, e sefe fo I malu pui puia oi. O a la whaafatia ta mai, po le malanga le maliu ma le oti pe no mato whiangai e le nama yaso, manisio I zato, e me whai o na moli mauai. Ai whasile tu ai o la, what keeps you going? O whaku ya dad, what keeps you going, Dad? When he lost his beloved wife. O na te iloa le mea la nofo ai, o lo o ia nofo, I le pa ia o le mea lilo, o lo a fio ai le atu. Because he dwells. I've seen out your mom. Mom, what keeps you going? And it's the same declaration of faith. I do miss my husband, but I know whom I serve. Over my Jesus. I love you with everything that I have left in me. I say, she dwells, visit. No. Elong tangaka siasi. You have to rethink. Build lang a relationship mo. Ole protection. It comes through your relationship with him. Ono le ua ati nae, ma build lauma tanga wawala lata maia. O I nā whatua ai malamalama I winga o upo Yesu, o te letu ua o e mātua oti se ia o I le ngata anga o le lalolangi. E le mawhailana malamalama I tātou I winga ia o a whionga le atua, if you don't place yourself in the right place. E ke le maua fo ila le malosi, you will never endure anything. E ke laku le fale, e ika I lauko lua, e ka ia sika maloa, so le liua fai. E wai masangi e lau kenge. A fola pula lalo, mai lau kenge so lea. Masawa nge kai au leia, le fola whakoliaka, mai langa pula. Langa tā ua tele le mea lau na malam mai tātou. O le whai upulo na tolu na na whapea mai ai. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. O le tautinonga. A ele nofo I lalo le pa ia o le atua, ele mwhaina e tautino o ia o lau malu a papa. A le eisa relationship ma le atua e tele mwhaina e whapea atu. O ia o olo malosi. Ia la olo malosi ke leiloa. O le mele leina whai ngoa ave ia le ngoa le i o tātou tangata matua. E wha taisi o tina o lau mafuta mai. So te mamlama mea leina whai ngoa ia lo matua o le olo matua. E malu ai le ainga. Ia so ia o lalo kanma. Wa o ke ula vale a. E lo mai se matua ainga. Lo ula vale ia growing up. Ula vale whangai full of beans. Le wha pe itala lau palangi. So this guy has got a lot of ants in his pants. So I was that guy. Ai whalaka laka malora sasalo ki ngā malo ka mā. Eli loi o lo matua. O kai mi umala ke o lo makua kumalo. Sasia o kou o mai ila o kama. And I am safe. O mea ngā leifai ngō tātou tina matua o le olo matua. E malu ai le ainga. O le atua la o ia o lo tātou olo matua. Tātou te malu ai. I te ngāma me umai e tau whaisa tani. E ave ese e lo whatua tua mai ate. Amen. E le mwhaila na e maamla mai lo olo matua. Pea le eisa relationship mai ia. Pea asa sele mea nai te nofo ai. Mai le aso, ma le aso. I le whata oto e, sfulu valua whaupa sfulu. O lo whapea mai le poto Solomona. The name of the Lord is my strong tower. O le suwafa o le atua o ia olo malosi. O natulon tolu, the power of deliverance, for God saves.
Il fai pulon tolu lo fa pe mai, surely he shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Tau tu fai Samoan, fai pulon tolu lo fa pe mai. A wa o ia na te lave ina oe ile mai lei a le fai manu. Ma le wha mai e oti ai. Len tatu tal noa o mai vaenga ia. O mea ia ma whai ona whai e le atua, but it comes with a relationship. E o mai a te oe ona ua build lau mawhtanga mai ia. I le aso ma le aso, e whai malau te tatu au. Sei o mai lunga i nei tatu au wha mon mole. O manatu mua na watu o le dwelling in God's presence po le maulu i au le atua. O le manatu lo na lua the promise of protection po le trusting o le whatu tuanga i le puipuinga le atua o le atua o le whalsa mua na watu. For as long as o lai tātou te tonu le whale teimi o whā ma teimi o matangi e malu foilo soifua malu tia lo ola, malu puipuia i tātou ma le awhaina, i le mai a o le matangi ma le awha. O le whātusal nā o le sa o le nofoanga tātou te nofai, we place ourselves i le surrounding o le atua, o a mea whaingatai o mai a te tātou, e tātou te malu le lei. Leo whai tau atu le salamo iwa sumatasi wha mai, na te puipui tātou mai leo lo leanga. I le mātai o lima o lo iei le te talo, mātai o no lo iei le te talo le na o ao mai Yesu. I le whai puasu ma tonu whapeai, you deliver us from evil. O le malosi na o le mea o iei le, a o lana te tupu ia te oe, lawa a mata o na build mai oe ina ia e malamalama. Ia maua e oe le o na sai le te talo i le atua i te miuma, au mai le o na sai. O le ono sa ia sau ma le whapalpale. Missions. E le sau na ona ia. E mai e le atua le ono sa ia ala i whawhita auli e te ina ia e loa whapalpale. Tasi ne mea na au whatu ese i lo tō lua mala whanau. Lava te lelo on sa i o te whapalpale lolangi uma o te lelo whapalpale i ala tō. Awa ai lau whanau i a tia upe o laiva ai le iku i o whale se tulou ni pai o tato e kalesia. Nā mai taimi li tupua e whatua a matan mato a inga. E whewhe te lelo whanau i a tia. And yet, lava lo olofa malo whapalpale le kalesia. Lava lo olofa malo whapalpale i tangata umba. Ai a uo le whale. My kids do not see the same patience and love that I showed to others for them. Nei le aso na whailoa i le atua i a tea. Ona o maulalo le mo whato ese. Ka maulalo mo whato ese se matou a inga. Ka maulalo mo whato ese. Ai na whato atu tupu mea ia. Ina ua a mata nau whamasani. To get closer and closer to God through my knees. Ina ua a mata o na o iloa ma identify. E te tau ana o nofo i le mea lilo lo o iai le silisili ese. Wa o i o te malu ai. Me whala le encouragement mo tatu e kalesia le nei tai au. E whawhewhea o na build the resilience i lo wola. E leo se mea happen overnight. E leo ni mea ma whaina whaatau mai o na matu lea te oe te whaonga ina. It comes when you build your relationship with Christ. A tātou te le i o atu e o le community. E upe masani e Samoa. A malosi a inga o malosi le kalesia.
A malosi le kalesia o malosi community. Before we reach out to the community, it starts from us. Ola upo le fai so o I la whanau. Ma siu tō lua mal matu ainga. If I cannot teach you and show you the way of Christ, how dare will I go and tell the church to do so? It has to start from me. E mata ia te au no savali o matu fale, ia I loa la whanau keriso. E le aisa o iau te sawa o tu lai lunga le pulela nei. Mo whai atu ia te au tau te muli e keriso, when I do not do it myself, I will be a hypocrite. But au te tūlai atu le tai aula nei e te encourage atu tau. Langa ngā o o ai le atua ia te. Ina ia o muli o nāla. E ala, ele spend time with him. Nā lai ona o maua le malosi. Nā lai ona o maua le endurance. Nā lai ona o maua le resilience. Ele ngata le on sai. Ai o whapalpale. Grace. You have to, it comes with grace. Le grace fale atua, le nfa mai fai fiau tai au le nei. E le fa ngalo nei e mantua tai au. The grace when you forgive and then you forget. And in your books it has never happened. Just as God has forgiven and forget you what you had done and what I did. Papai ona fa mangalo ma fa ngalo ele atua. Lau se ma lau se. Ma ia le atua mana tua. E fa pena le o inga, ale o onga. Ua mai ele atua I tātou e ala le mata upu. O le o ina po le buildinga, o le ono sai, o le tawivi, o le loto, fa pale pale. Leo foi a mātou nei fai fiau. Now mia foi mātou tō whapalpal. Because we are just as human, just like anyone else. We need grace from you too. E te oko whapeo mātou ni angen. Kako so ala wadi ia pia fiu la valege. Kako oko fiu la valege. O le mango fusu lele mo asak malo. O le kau si asak malo. Amen. Ai o te maloa iai ono keriso o loa fio toni atu. Amen. And I live victoriously because of Christ who dwells not as part-time, not as a visitor, but he dwells in me forevermore. Whapena foi oe. E no au whalita tō vi inga. E se whai mea pāleni o le atua, amen. O te lei whai le au vaenga ia o le whi au le nei tai au o lo nofo. Le mea o lo iele pa ia o le atua. And the first song that they sang that really broke me. O lo tala noa mai ai, I le pa ia malmata mo fia o le atua. Church, do you believe that God talks? And I believe that He's talking to you right now. It's not my business to know what you're going through. It is God's business to uplift and heal you from whatever you're going through. Au suina atulai au le peselene. A whai e tele I whamasani ona e spend time e asiasi I le atua ma e nofo te tonu le mea o loo yailo na pa ia. It is such a beautiful place, trust me. You will know for yourself it is a beautiful place.
Pe a e o ia I le mamalu o le li. How can I change from being a drug addict to be the person who stands behind the pulpit and preach about the Jesus that I condemned years and years back? If I fail na liua o maltangata sa malosi le whakaina o whala au whasaina e ave ma se tu lai le pule laa ma whala atu le Yesu na o ino iai e tausanga ma tausanga o lo wola tupua. It is because of that grace ina wa whaali mai le atua lona alofa tu noa ma lona whapale pale sa ia ono sa ia na tua au te le whai mea umaia o nā inu kangoi maruanga, kangoi drugs, you name it. But he was still patient and waiting for me. Grace was splendid. Na lava lona whapal pale malona alofa tunua. Tasiva iwa tonu, tasiva palu tonu, sorry. Whai ere whai unga. Talia Yesu e pēmana. Mana lewa me whai ala o whai unga au talabou. E a leo whai pui pui. E kua ai wa hotu se turo. Mea ia wa mata nao o yeile. Leo langa nawa I taimi wa makanga tio. Mata nao le whatau mea ia I tangata. And I thank God for His grace that is showing me. Na lai na build mau tele loa na build mai au le atua mai na taimi. Build my resilience, because someday somebody wants to hear my story. Then God will heal that person through those stories. La usi na tu pesene ventula I mai tatu e kalesia. But have a moment. Now oi male atua, I know that He's speaking to you right now wherever you are. Whatever journey, whatever pathway you're walking, like I said before, it's not my business to know what you're doing and what you're going through. God is in the business of mending people and mending lives. Regardless of how deep, He is still waiting, just like He was waiting for me all these years. To come back to His heart. Yes, I've told you that it is not by accident that you are here this morning. There's never for Sailo to so my malota out by Nataya. Now take no I love for telele to that God loves you so much that He had to let go His only begotten Son. I want you to be certain when you make that decision. I knew the moment I gave my heart to Jesus that there is no return. I
I will die serving Him and His purpose in my life. Encourage you in nature out. Because if you're feeling silly, when you choose the Lord to be your Lord and Savior. Wai se o lo masar salo ilo na loto, ko se o lo maua le nganga o le ma le ia fai loa tuai ia lona mana o ngai lau fio. Na e tau aveina le mana i lunga o le sa tau lua fe talu sanga tau wai. Na tu fe anu ma ino sia tangata ia te oe le ie. Na e tau aveina uma nati ngā mana mawhatianga ina yung whaino mato wola sa loto. Father God, I pray especially for those who are in the valley of making decisions right now. I pray for the power of your Holy Spirit to soil and water the word that was planted this morning in their hearts, so that they will make a decision, Lord, to receive you. Wherever they are in their walk, in their journey. You took the rejection of humankind upon yourself. Ina ia mawhai o na ta tala le langi. Ai talia ina le tangatanga sala.
so that the doors of heaven will be opened and receive man which was sin now being righteous because of you. Ina wa tau wa mea tonuina e lau toto pa ia. Ta mawha manuia e lau ainga le nei tai au. O iei foi se o lo iei se mawhatianga o lo mana o mia le pai o lo wanganga pa ia. Le li ia e whaloloa mātou lima le nei tai au mo mātou wala au. Aua nei tu au noina le nā tangata e alu e au noa ma lau pai ia ta ia le li. Wa lau a fionga le li ia na e whetalai e le foi fua o whea lava le mea e te awina iai. E whaatau nuina lo na winga na lai o na e whetalai. Lord, and I declare that word for your people that will never come void, but it will establish its purpose. Ilo swafa Yesu, na la langa mai leo whanau le atua. Amen, amen. Nā tu le sunga mawhai whiau. Thank you, team. Alo whaftai, ia. Tai atu tātou au. Mis tātou whaftai, sungai. Tā seu, tu sa mole. Au le nei tae au. Alo whaftai. Ia o le ua, su mai ia le au ngā lue mo le tātou whoai, matamau. Mahalo whaftai. Haftai atu mo le tātou taulanga o le e seta. Taulanga mo Samoa. O le ruta lea fo lea fa o le tātou pledge, o le tātou peleti. Mai se tātou di inga i lea tua. O le tātou taulanga o mo le tātou misiona i Samoa. E limas funu ma le lua afe. I ia le tua mai le asfaraile e tau le asosa. Ia, mo le peleti, po le pledge, na winga o loo tu na atu le avanoa, tong e lau pledge, se ia o atu le, na ufai atu e whamasina. Ia, mana ia da whamasina, tam whai ia e whai le whamasina, e tong e lau pledge, ai whaftai atu i le anganga foai i le atua le anganga matamau le tātou tangata matau langa matamau te le Yesu ia tātou te nān tātou whaale tonu sau nia le tau langa maanga loai o tātou wangasala lo mātou atua whaftai mo lo fola mai ma whaamalo si mai lo upu e ala i lau au nei le nei tae au ina ia whaatupuina le malo si anga lea o le resilience o lona winga e pei o se me fo ile fiu e tui pa u ai to tu mai ilunga po le pa me mei ai to fo i mai lava ilona fo linga na yai o le malo si anga nai mana o mia i te tonu o le tangata o lo o ina ia mawhai o na muli ia Keriso Yesu i so se taimi ma taimi umo leo langa e leo se tangata whapea e tui atu ai le ila le o le tangata e pā i le tui ai pa u lalo ai to e tu pe to e tu fo i pa u e to e tu lava o le winga lea e pe o sauanga na o ia te oe Yesu Keriso e ui ina whaingata ana e tu lai pea whaatau nuina le wha o le tamā ia tu ina atu lo so i fua a wā le lalo langi anga sala lo ia o ina i mātou whanau ia whapena lo mātou mālosi whaaleanganga a o mai whaingatā mātou te io e langona le whanonoa e langona foi ia le tingā ai le tu ina ai lo mātou toi tu lai ai ma mātou sava vali ma whaatau nuulo fina ngalo i o mātou o langa fua i o lau whanau nisi o loo fua i lunga online ia whamanuia lau a fio so se fua i le nā weekend tau langa mo ngā luenga i Samoa
taulanga i le nei aso sa, taulanga e whaia pē, ia le ngata o tupe, a o le tatalo, o le onisi o au nanga i te tonu o mātou sauninga. Vaenga uma ia o le mātou foa i mata mau, e le fiu, ka manuia la ua fio, ka manuia, tangata malana foa, e te tauia, e iei mana onga, o loo iai o le tangata i le olanga, mana onga o le fia maua o le wha malo longa i le tino, o mana onga o le fia wha le leia o so o tanga ma mafutanga a inga. E ia mana onga i le mawhai o na totongi i tupe, na oe ke riso i mawhai o na e wha taunu uina ma wha malia ina ia mea. Ai mātou talo foi, a iei foi tūlanga o lo mana o mia i le tūtau tupe, o laua fio e te wha manuia. Ia vi ia oe Yesu, o nei tupe uma ua foa i mai, a wala o ngā luenga ma le fausia, o mea uma ua e fina ngā loai, le tua ia whaia i le amio tonu, ina ia vi ia oe ke riso. Amen. Amen. Aftai, malo. O le a te i tanga i mai le tātou whaalinga, a molmole, multimedia. Whātalo whātui le nei tai au mātango fie i le swafa man malo Yesu Keriso o le swafa lava lea wa mwhai e on tātou whātasi mai le nei tai au. Au nisi neu whauponga tātou talafou, po n tātou news foi, a wā lava lo sila fia i ni mea la whapea na tupu tonu se o tātou e kalesia nei i le ngata i lea whapea foi le Village Connect. O le tala to mua, a onga sa po le Kids Ministry. O lo whapea ona sa idia nei se tasi o lo whapea ona umia ia le blue card e sosoani ai i polo kalame o le aso malolo po le taimi foi de nei o lo whapea ona malolo ai a onga mo le polo kalame le whanau ia whamlatu atu a whapea o e umia ia le blue card whamole mole whafsiri atu i le sunga i a Sam po le sunga foi le whaife au i a Pastor Judy mo nisi whamatalanga, whamlatu atu, o le blue card, ai leo le Medicare card. Mo le baby dedication, po le whapaia ina leo tātou whanau, o le asale asau nei, i le lotu Samoa, ia whapea fo i le tātou lotu i le se fulu lima i le tae au. Ia whamlatu atu a whapea o fia le stala lo walo, ia whafsotai atu le admin team e le stala i le swafa lo walo e fia whapaia ina i le baby dedication, ia ele ngata idea whafsotai fo i le pastoral team mo nisi whamatalanga. A onga whaaso po le disciple class. E a mata nei i le aso luas fulu a perila le masina nei ia na toe a mata le tuata lona lua o le tatou a onga whaaso. E tolua tatou a onga whaaso o umona vai ina, la onga whaaso o koluse, a onga whaaso o wingol so whapea ia le so ua manu malo ia a whai ele i le staraina lo suafa wha mole whafso taido ofisa e le stala lo suafa mo lea kos ina ia mawhai ona e malamalama e ave ai oe masoo o le tatou wali i whaola. So i fua malolo ina whale mawhau tusi lona wha po le mental health cert 4. O lo whapea o na whaia i nei i le tātou maota nei i a lea kos ia a whapea o fia le stala i a lo suafa mo lea kos ia e sosoani fo idea i le ngato ia te oe malau sa valinga ma tono tau a inga a whapea fo i se tasi fo i o lo whapea na mana o mia se sosoani a whapea o lo e fia apalai i lea avanoa po o fia manao fo i e whaatino ia lea au nanga ia whafsota i atu ia tamaita i a te pora lono ia, po te pora longo ia, mo nisi whamatalanga ina ia mawhai ona e malama i le alunga o lea mata upu. O nisi na whaponga tato talafou de nei a susa, ia manuia tele ia toenga o le sauninga, manuia fo i de nei vai aso i fuanga mga luenga. Ai maumai pea ia lau silasila, malau mai moa, olo ia le tato video lea, mo se tasi fo yo alo si o tatou e kalesia o lo au tawina i le mental health i to tolu lava o tatou e kalesia nei ia ai manuia tele fo fanga
o le nei vai aso whaasoifua ia. O ia. Pea ule ia ile si video na so mai. Ai o le ministry lea o mo tama po o moli. Ia lona winga o tama ma au ali ile le ifayani la to ainga. Awai umai le tatu maftanga le fai le afa le ono ile aso las faraile ia las faraile. Masani ana fai le maftanga ali ona faapele o taalo ia se tu fo taalo ia o va fo taalo alo ia o tauna matua le ola fa le nganga ai o lewa tele ia ava noa o lewa tala noa ia tatu ainga ma tatu tala noa i ma tatu fa nau i mea lo o mai ele tua ia tatu ia tatono le ava noa le fai fo no mai se tatu tata noa ia ma fa so ma fa malo si au tatu awa fa il maftanga tina ia o le maftanga e nau ai tala noa i mea le tua ia tau fo tama ia ma le tu pa ali on nau tala noa i mea le tua o lava fo tala noa le lakapi mai si mea fa pena mai si tatu tala noa ia Yesu le le ia o tatu o langa amene wala auli atu so se tasi lava ali tama ia susu mai tatu tala noa i le afiafi o las faraile a sau nei ia su mau o mai sina me fai tatu i puti wa le le ia tana noa malamulamu ia e fa pena fo yo na mau le le fo ia me o fetala ile tu ile na afiafi ia fa tayatu ia malu wa mai se fo ila tone au na ile nei tai au fa malo fa tai fa manuia le tua o le si training ta ua lava o fa mafaina mo tatu e kalesia le ngata le o ina le fa so a o le o ina le saunga le mu saunga le mu o tatu fa nau le tonu o le fale nei ma so se me fai le tatu e kalesia o ia maftanga yo o small groups po go groups o lo fai ai fale o ainga e fia i ese taimi e fai ia tatu training i le tāua o le vaia o whanau i to tonu o tatu porkalame fale e kalesia a fai o se mea lava le ainga ia o lo o fai e le o a fia ila i mea faa le kalesia a fai peo o se go group o se ministry a le kalesia poto po o fea poto ai po le beach po to tonu o le fale o se ainga e iaia tatu ta iala ina ia saunga le mu whanau ona ua tele whaafi tauli e a fia i whanau a whaia a fia se whanau i to tonu o porkalame ale a kalesia ia e a whaina i tātou ma whai ona mōlia ai ia tātou le tūla fono ona ua whawa ma whaina e le komisi o tamaiti to tonu o Queenselani ma ausa tā lia atoa le saunga le mu o whanau to tele ia e kalesia ua su e ainga taluai le a whaina o whanau to tonu o porkalame e kalesia le ngata fo ina ua whale pui atuai ma whaife au ia tau walo lofa ia tea le a whai tātou train whai le tātou training na ia wha mahal malama ina ia mea e leo ni tūla fono tātou o tūla fono mai le malo mai te tau ni tātou mata alai ia e leo se mea tau wha awhiwhi o le mea tātou te talo ai ma le wha tua i lea tua ia whesosoani mai a te tātou toi tasi ale video lea na wha umai leo le tātou sauninga wha aftai. Hi, my name is Deborah, and I'm the trainer and assessor for our Village Connect Learning Institute. And right now we're offering a certificate for in mental health. One thing I love about being able to deliver these courses is supporting our people to upskill, to further develop themselves, and even just to get to understand more about mental health. Some of the challenges we've seen across our community is that there's a rise in suicide, a rise in mental health challenges, and what we get to do through our Learning Institute is be able to equip our people, to be able to give them knowledge, but doing it in a really practical way.
that allows them to use their own Pacifica ways of being and doing. And so there are a lot of practical activities, hands-on. We get to have fun while we're doing it. And one of my goals as a trainer is to make sure that everyone that starts makes it through to the finish. And so we have a real journeyed approach where it's not a teacher and a student. It's that I journey with students throughout the whole course, support them not only through the classes, but even holistically through other ways, other support services that we have here at Village Connect. This is just a way to help support our people, to help upskill and train you so that you know what you can do in certain situations that you face within your family, in your community, and among your relationships. Tātou te talo, na mātou atua, ia whaamanatu ia te mātou nganga pa ia, te upua wholawholaina, le ngata fo inae, ala mai vi inga, ma mea ua mātou whaalongo ma vaai e le nei aso. Ia, a tili ona wha loloto ina ai, lo mātou nau e sa ili a tili a maise ia mātou mau, i le paolo o ua ao. I le taimi mātou te nofo te talo, le taimi e mafuta, le taimi o le tangata lava ia, ma oe le tua. Ina ia maua i le malosi leo lo mātou manao ia fausia. E le mawhai o na mātou pa u manofo ai lava. Ai pa u matoe tu i lunga ma savali. Whamanuia le tua i lau whanau. Le nei aso, mātou talo fo i whamanuia mo ka le sia uma. O loo fola ina lo fina ngalo. Loo tāpuai atu ia Yesu Keriso i le nei aso tāpuai. Mātou te wala au lau whaamanuianga le tua. Amanuia i o mātou te māmatina mātou tua. Amanuia i ainga ta i tō tasi. Mātou wala au atua i ala le suafo Yesu Keriso. No mātou ali i malo mātou whaola. Amen. Amen. Manuia tele le vai aso te māmatina mātua. Ia. Tele i lopo o lewa saule po kalame fo i lea.